Sabona mngani, ligama lami ngumake Wathando. Wena ngubani ligama lakho? What's your name? Mngani, uyalati iBhayibheli, wake walibona iBhayibheli incwadi leka so. Nali lami iBhayibheli. iBhayibheli kufanele ukuthi silifunze ngoba livela kuNkulunkulu. Mina-ke ngicabanga ukuthi i-idea lekahle ukuthi sifunze kanye ukuthi mbamba iBhayibheli lithini. Namuhla sitawufunza ngekuthi bantfu babuyaphi. Uyati ukuthi bantfu emhlabeni banyende kwani? 8 billion. Inombolo lenkulu. Okay mngani, asesifunzeke ukuthi bantfu bekucala, umuntu nje wekucala wabuyaphi vele. Kufunza ke ukuthi bantfu bekucala babuyaphi. Sitawufunza kuGenesis 2. Genesis 1 na 2 usitshela ukuthi uNkulunkulu wadala tilwane netihlahla, wadala konke lokhu wathi kuhle. Wathi ke sadale konke lokho wabese udala umuntu. And lokho ke kwaba info le special. Asisive ke ukuthi lithini iBhayibheli. Genesis 2 verse 7. uNkulunkulu simakadze wase ubumba umuntu ngeluthuli lwemhlabathi. uNkulunkulu wadala umuntu ngemhlabathi, luthuli lwemhlabathi. So yabo lokho ukuthi lokhu sihlahla. This is a plant. Sihlahla. Yabona ke ukuthi sihlahla sinemhlabathi. Umhlabathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala umuntu ngeluthuli lwemhlabathi, soil. Asasive ke ukuthi njani nje wamdala kanjani umuntu nje ngemhlabathi. Okay ke mngani, mina ngide lubumba ngasebenzisa iPlay-Doh. Ndobuka ukuthi nangingenta umuntu ngakhona yini nami kubumba, right? Asasibuke ukuthi siyakhona intsini ukubumba umuntu. So, ngidobumba umuntu lana ngawusebenzisa na iPlay-Doh yami ezilubumba. Umuntu uba nani nje yini nje tifo temtimba temuntu. So, uNkulunkulu nakabumba umuntu wecala maybe kwadzingeka ukuthi abe nenhloko, right? So, asesende inhloko. Okay, inhloko. Right? Inhloko. Umuntu udzingani lokunye? Udzinga umtimba, right? Like sisu, yeah, nesifuba. Umuntu wethu unemikhono le-2, imikhono lemibili, umkhono munye, umkhono lomunye, nangumlende, nangilomunye umlende. So lemilende ungathi yalingana, right? LiBhayibheli lithi uNkulunkulu waphefumulela umoya wekuphila emphumulweni yalomuntu. Athi ndobuka ukuthi nami ngakhona nikudala umuntu wami. Ready? Ready? Tani phefumulela. Okay, ready. Phefumulela. Hi. Hi. Kunjani? Mngani, tani phefumulela. Phefumulela. Tani phefumulela. Phefumulela. Okay. Sengawuphefumulela. Mngani. Solo lokho ngumdola nje angakhona ikudala umuntu. So kunango la special ngaNkulunkulu. Uyabona ke mngani ukuthi uNkulunkulu kuphela lona amandla ekudala umuntu. Ngoba nami ngidamile kubumba umfu wami, ngambumba and then ngaphefumulela emakhaleni akhe, kepha solo ngumdola. Lokho kusho ke ukuthi uNkulunkulu unemandla ekudala. Nguye kuphela futhi lokhonako ukudala. Okay. Mngani, iBhayibheli ke lasifundisa ukuthi umuntu wekucala ligama lakhe bekungu-Adam. uNkulunkulu samdalile Adam, wamnika only one instruction. Wathi angadla tonke titselo letisengadzeni iEden, but sinye sitselo, sinye sihlahla angasidli. So imagine mngani wami, lengadze yenkhulu,
yinhle inato tonke titselo and tonke timnanzi because tidalwe nguNkulunkulu and wathi uNkulunkulu angadla tonke except for sinye. So ngicela bengasilikhuni kakhulu. Wathi ke uNkulunkulu as a warning, wathi mhlazane udla lesithelo uyokufa nekufa. Oh no. Mngani bekayedvana ke Adam kulengathi. Bekude nje la ngaya kuyomvakashela futhi bekude umuntu lathi ococa naye. Tilwane betikhona kepha ke uyati phela ukuthi tilwana tikhulumi. Ku verse 18 uNkulunkulu simakaze wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedvana. Ngitamendela umsiti lolungele yena. Wabe seke uNkulunkulu uletha tonke letilwane kuAdam. Wathi aka decide ukuthi emagama ato kutoba yini. Kunengcumbi ke yetilwane. Adam wa decide ukuthi loku kutoba yindlovu. Wa decide ukuthi loku kutoba yinyoni. Wa decide ukuthi loku kutoba yinja. Naletinye ke tilwane letinyenti latinike emagama. Kepha wathi nasacedzile kutinika emagama letilwane okhanzakala ukuthi kude silwane lesimlungele ukuthi singaba ngumsiti wakhe. Ku verse 21 ke liBhayibheli lithi uNkulunkulu wenda ukuthi Adam alale. Wathi Adam nasalele wathatha lunye lubhambo loAdam. Lubhambo ngema ribs. Unawo wena ma ribs. Awuthintse la esiswini sakho la celeni la. Uyaweva ma ribs akho. Sonke ke sinema ribs. Wathatha lubhambo loAdam lunye, wathatha lona walisebenzisa kudala lomunye umuntu wesifazane, a female. Ligama lakhe kwaba nguEva. Lithi ke iBhayibheli wathi nasacedze kumbumba lona lomsikade wamyisa kuAdam. Adam ke wajabula nakabona Eva. Wathi lona ulithambo lemathambo ami nenyama yenyama yami. Nayo ke ilesson yethu yanamuhla. Mngani, uNkulunkulu wakhombisa Adam na Eva ukuthi bathanza kakhulu ngekuba beka engadzeni lenhle phinze lenetithelo letimnanzi. Wabanika munye umthetho khona nabo batokhombisa ukuthanza uNkulunkulu ngekumlalela. Next time sitofunza ukuthi balalela noma abazange. See you next time mngani wami. Bye bye.